koji način funkcionišu specijalni sud i tužilaštvo za organizovani kriminal, tema za advokata Željka Simića. Dobro jutro i dobrodošli. Sad ovo je onako jedna opšta tema, ali prvo, nikako čini mi se da ne možemo da definišemo, dakle, kada se neko smatra organizovanom grupom kriminalnom i kada se neki slučaj šalje na specijalni sud. Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih težih krivičnih dela je definisan tačan krug krivičnih dela, odnosno momenata u kojima postoji isključiva nadležnost specijalnog suda, to jest posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu i tužilaštva za organizovani kriminal. Ovim zakonom su ti organi faktički i uspostavljeni kao nadležni i po službenoj dužnosti svako tužilaštvo, odnosno svaki sud i postupajući organ vode računa o tome da li zalaze u njihovo polje delovanja, da se tako izrazim. Dobro, ali kako? Krivična dela, evo sad ću... Ajde nam objasnite, dakle, jedno krivično delo, ko određuje da li je to krivično delo za specijalni sud ili... Zakon je to definisao apsolutno taksativno i to na sledeći način u članu 2 pomenutog zakona. Dakle, krivična dela organizovanog kriminala, za to su nadležni, a to su krivična dela koja čini organizovana kriminalna grupa koja predstavlja 3 ili više lica koji su u određenom vremenu sporazumno dogovorili, dakle, da vrše jedno ili više krivičnih dela, iz čega, naravno, teže da ostvare određenu korist, a u pitanju su krivična dela gde je zaprećena kazna od 4 i više godina zatvora. Dakle, to je definicija koja je faktički jasna. Potom postoje njima dodeljena u nadležnost isključivu krivična dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije. To su ubistvo visokih državnih predstavnika, dela terorizma, odnosno finansiranja terorizma, zatim dela protiv službene dužnosti, odnosno službenog položaja, davanje, primanje mita, trgovina uticajem, ako su u vezi sa licima koja su postavljena od strane vlade Republike Srbije i drugih organa, dakle Skupštine i drugih nadležnih. Ali suštinski zakon je isti gde god da vam se sudi, ako nama, kada se kaže specijalni sud, podrazumeva i neke specijalne mere. Jeste, specijalne mere, da tako kažemo, su već predviđene u samom krivičnom zakoniku, zato što, primjera radi, prekršaj dela već definiše, recimo, nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, to je delo iz člana 350 krivičnog zakonika, ima osnovni oblik gde postoji imovinska korist, on je od 6 meseci do 5 godina. Ali u stavu 4, ukoliko to isto delo ne učini, dakle, pojedinac, nego pripadnik kriminalne grupe, odnosno kriminalna grupa, onda je kazna 3 godine do 12 godina zatvora. Dakle, sam krivični zakonik je predvideo te kvalifikovane oblike kojima su obuhvaćena i delovanja kriminalne grupe, tako što je predviđena znatno teža sankcija za grupu u odnosu na pojedinačnog izvršioca. Ajmo na prvo pitanje da čujemo šta kažu gledalci. Halo, dobro jutro. Halo, dobro jutro, izvolite, u programu ste. Slušamo vas, odnosno advokat vas sluša. Pozdravljam iz Čačka, pozdravljam vas sve u studiju. Pozdravljam vas sve u studiju, znači vas isto i gospodina advokata, i htjela bih da postavim pitanje kako je moguće, znači, da sudija koji je uradio krivično delo odgovara pred zakonom, ipak je to trgovinom uticaja, jer je krivično dosudio jedan moj slučaj baš u kome je moj predmet. Evo, sad ću da vam kažem. Moj slučaj je da sam sklopila ugovor o doživotnom izdržavanju, ali suprotnička strana mog brata, znači, isto ima ugovor sa maloletnim detetom, kome je samo potpisao moj otac i to nije overen ugovor o doživotnom izdržavanju. Dobro, ali vi niste na specijalnom sudu, je li tako? Koji je dosudio to, ispalo da je ugovor o poklonu. Da, evo, probat će, jasno nam je, da, probat će advokat da odgovori, ali ovo nam nije tema, ajde da... Naravno da nije tema. Što se tiče konkretnog pitanja, svako lice, i advokat, i vi kao voditelj, bilo ko prekrši zakon, građanka ima pravo da postavi pitanje krivične odgovornosti. Dakle, ukoliko smatra da je sudija se ogrešio o zakon, može podneti krivičnu prijavu i nadležni organi će ispitati osnovanost njenih navoda. Što se konkretnog predmeta tiče, nezahvalno je da bez uvida u spis komentarišem da li je... Naravno, dobro, da. Ajde da se vratimo samo na ovu našu
našu priču. Recite mi proceduralno Proceduralno koliko se razlikuje specijalni razlikuje se sud. znatno i to je najveća primjedba nas branilaca. Jer Zašto? primjera radi, kad se sastavlja zapisnik o ispitivanju osumnjičenog lica, za razliku od svih drugih sudova i tužilaštava, vi ne možete da dobijete neposredno nakon saslušanja taj zapisnik, nego se dokumentacija skenira, a tek posle nekih 15-20 dana ste u prilici da imate jednostavno to u posedu kao odbrana. Ne bi to bio problem da je jedan okrivljeni u pitanju i dva svedoka, primjera radi. Ali pošto su to predmeti od 50, nekada i više sa osumnjičenih, onda je to zaista, po meni i kolegama s kojima sam u kontaktu, jedno otežavanje. Dobro, a šta vam kažu? Sigurno sam da žele da vam izađu u susret i da A olakšaju sve to. jednostavno kažu, moći ćete da podignete disk čim bude skenirana dokumentacija. Dakle, zapisnik fizički se odštampa jedan. Koliko traju ti postupci? Postupci zavise od složenosti predmeta. Evo već činjenicom, recimo, u poslednjem, u jednom mom slučaju, ima 39 okrivljenih. Puta, računajte 10-ak svedoka, to je 390, dakle, svedoka i 39 okrivljenih i ko zna koliko dokaznih predloga odbrane može da traje godinama, ali ono što mojoj struci najviše smeta je senzacionalizam u ovim slučajevima, gde kad se pojavi slučaj pred specijalnim sudom i tužilaštvom, svi mediji to naravno isprate i ti naši okrivljeni, koji su građani sa svim istim pravima kao i ovi pred redovnim sudovima i tužilaštvima, bivaju etiketirani znatno više, a nekada se i dosta često desi da budu oslobođeni docnije. I onda te medijske pažnje nema kao što je bilo Dobro, što nema isto veze sa temom kako funkcioniše specijalni sud. Ajde da za kraj nam objasnite, dakle, za svrha otvaranja specijalnog suda je li ispunjena prema vašem mišljenju, vašem kao advokata? Naravno da ona ima svoj smisao, to je sud koji je apsolutno jedini u Srbiji tehnički osposobljen za postupanje u ovim predmetima. Ima, dakle, mogućnosti video i audio zapisa toka postupka, koristi se najsavremenijim metodama u otkrivanju krivičnih dela i prikrivenim islednicima, tajnim snimanjima, praćenjem komunikacije mailom, preko četa, mobilnih telefona, fiksnih telefona. Dakle, naravno da on ima svoju svrhu. Međutim, statistika, odnosno uspešnost tog suda iz prakse koje smo svi svesni ne ide u prilog, odnosno kada se pogleda broj uspešnih postupaka, on nije tako zadovoljavajući kao što bi se očekivalo od organa koji treba sa najvišim standardom. Dajte nam tu statistiku. Pa ja statistiku konkretno nemam, ali evo najbolja statistika da su blokirani računi sudova iz razloga što se napravila greška, ljudi koji su inkriminisani su oslobođeni, jer znate, jako je teško dokazati organizovanu kriminalnu grupu. Primjera radi, ako 10 lica prizna ja sam učinio krivično delo teške krađe i njih 10 svaki za sebe priznaje to delo, to je sasvim druga priča nego dokazati da su oni radili kao organizovana kriminalna grupa, da su imali dogovor i da je u tom smislu bilo njihovo dejstvo. Vi uvek vidim branite optužene, jel? Pa jednostavno ne mogu da branim tužioca osim ako bude optužen, daleko bilo. Da, upravo ste, dobro, hvala na gostovanju i hvala na ovoj priči.